Časť nedzeľového televízijného magazína bude pošvecená predsjedateljnim vyberankom, a popri toho vas poinformujeme i o novim zakonu o novtarušoch, ktorý stúpil na moc 1. marca, po kotrým hraždanie svoje dokumenty vecej ne môžu overjovať u súdoch abo opštinoch, ale vyključno pri novtarušoch. U Ruskim Keresture zakončený 49. dramski memorijal Petra Rizniča djadi. Na njim popri predstavoh na ruskim jaziku bavena jedna bar sikava i na iste kvalitetna predstava na serbskim jaziku, ktorú režiral poznati novosadski filmski i teatralni glumec i režiser Radoje Čupić. Osoby so fizičnýma alebo mentalnýma zavadzaniami treba, že by žili u uslovijoch kotri obezpečujú dostojinstvo, kvalitetný život, kotri unapredzujú samodovirije i oljehčujú ich aktívne učestvovanie u zajednici. Keď u pitanju online informovanje mož povez, že Srbija ne zaostava za švetom, bo z ohľadom na vševekše hasnovanje internet portáloch jak žitloh informacijoh, u bliskej budućnosti budu isnovac 2 po 5 tisjači online mediji, co vyznačene na rozpravi pod nazvu Informovanje na jazikoh nacionalnih menšinoh deceniju poznejše. Televizijni magazin na nedzelju na 20 hodin.